Reka twongere tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba BATV 29 n'umwanya mwiza, ni igihe cyiza cyo kubagezaho amakuru agiye atandukanye muri siporo, haba mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku mugabane y'Uburayi. Wowe icyo twagukora no gukora subscribe kugira ngo ugende umenya byinshi bigiye bitandukanye, ni amakuru ya siporo. Dushaka kugira twagura ibisata kugira ngo dushyiremo n'igisata cya showbiz, ugende umenya byinshi bitandukanye. Wowe kora subscribe, usharinge inkuru zacu na kandi kuri like kugira ngo umenye byinshi bigiye bitandukanye. Nakomeza kwifuriza kugira ubuzima buzira umuze, twirinda icyorezo cya coronavirus kugira ngo ejo hazaza hacu bizagende neza cyane. Nkusaba kwambara agapfukamunwa ndetse no gusigamo intera ya metero ahantu hose waba ugiye, twubahiriza amabwiriza ndetse no kuba isaha saa 3 twageze mu rugo, ibintu byose bigende neza cyane. Nishimwe Olivier Ba, ni BATV 29 katuze ku buryo burambuye. Kuno munsi rero turahera muri equipe ya PLFC, tuze kunyarukira muri equipe ya Sunrise ndetse n'intambara iri hagati y'ikipe ya Rayon Sport na Gasogi United. Muri equipe ya PLFC nta kindi kivugwamo, murabiza agiye igura abakinnyi ku buryo butandukanye ariko byinshi bikagirwa ibanga. Kuno munsi rero akaba aribwo twaje kumenya amakuru yuko ubuyobozi bw'ikipe ya PLFC bwaje kuba bwegero bitasugira Ernest, baza kuba baganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo no kuba bamusaba ko yakishakira equipe, noneho iyo equipe ikazaza kuvugana n'ubuyobozi bw'ikipe ya PLFC bakagura umwaka bari basigaje. Uyu mukinnyi w'ikipe y'igihugu Sugira Ernest muze ko yitwaye neza mu mwaka wa 2016 ubwo habaga imikino ya CHAN yaberaga hano mu Rwanda, akaza kwava yerekeza mu gihugu cya Congo, aho bitaje kugenda neza, agaruka muri equipe ya APR, aza kuba ayisinyira imyaka igera kuri 2, imyaka irangira bongera amasezerano. Ayo masezerano niyo bitaje kugenda neza ko yaje no kugira imvune, ahubwo mu gihe amaze gukira ibwo yakinnye imikino ya gisirikare rw'ikipe ya PLFC iri mu gihugu cya Kenya, iri kumwe n'umutoza wayo Adil, ariko n'umutoza akaza kutishimira imyitwarire yo bita Sugira Ernest, biza kurangira bamutije muri equipe ya Rayon Sport. Ubona yuko byari ibintu bitari byiza cyane ku ikipe y'igihugu, kandi igihugu cyari gitezeho amakiriro y'ejo hazaza by'umwihariko ku mikino ya CHAN yagombaga kubera mu gihugu cya Cameroon. Bikaza kuba ngombwa ko Sugira Ernest baza kuba bamushakira ahantu yakina. Amasezerano y'intizanyo rero akaba yarageze ku musozo muri kuno kwezi kwa gatandatu, bivuga ko bita Sugira Ernest yagombaga gusubira muri equipe ya PLFC, ariko navuga ko atari ko byaje kugenda se cyangwa atari ko bizagenda, tutaniteze ko ariko bizagenda. Ibi ngibi bigaragara ko uwo bita Adil Mohamed yaje kuba yongera amasezerano y'imyaka 2 muri equipe ya PLFC, kandi ikigaragara nuko Adil n'umutoza w'ikipe ya APR ubona yuko icyizere cya Sugira cyagiye hasi cyo kuba yamwizera ndetse no kongera kumukoresha, ahubwo ubwe agenda atangaza yuko abataka afite ababyiringiro Lag, yaba Dani Usengimana ndetse na Shuti Inosa, abizeye kandi yizeye ko bazamuha umusaruro uruta wino shampiyona irangiye batwaye. Ibyo rero ukurikije ku mutoza, urabizi n'ushaka kuba wajya muri equipe umutoza atagushaka, ushaka no kuba muri equipe umutoza atakwishimiye ukaba wahava. Tugendeye ku byo Songayiza yatangaje ajya kuva muri equipe ya Police, avuga ko yatsindaga ibitego byinshi ariko ubitaringingo Francis kaba ataramwishimiye, byaje no gutuma asinya muri equipe ya Etincelle ku munsi w'ejo. Agiye mubikurikirana, avuga ko umutoza ubundi abafite uruhare rukomeye ku mukinnyi kugira ngo agire byinshi ageraho se cyangwa n'iterambere no kuba yakanagira mu kibuga bibeho. Ibyo ngibyo rero bikaba aribyo byatumye ubuyobozi bw'ikipe ya APR bubwiraho bita Sugira Ernest ko yakishakira equipe, noneho iyo kipe ikaza ikavugana na APR bakareba ko bagura amasezerano y'umwaka yari abafitiye. Nibyo ngibyo bigenda bivuga muri equipe ya PLFC. Ibindi ni imiteguro yo kureba niba koko gahunda y'imyitozo muri ukwa 8 ishobora kuzatangira, abakinnyi bakagenda bagaruka mu myitozo mu magrupe y'abakinnyi batandatu. Nibyo ngibyo rero twababwira, muhusaba gukora subscribe kugira ngo ugende umenya byinshi n'amakuru yo muri APR. Ubu ngubu navuga ko igihe kigeze kugira ngo itangire yigaragaze. Tunyarukire muri equipe ya Sunrise. Iyi equipe ya Sunrise harimo aravuga amakuru menshi agiye atandukanye, muri ko bita Moses Basena yatangaje ko wabita Babu wa Samson bamureka akagenda dore kazazana ngo mwataka uzabibagiza Babu wa Samson. Ibi ngibi iyo ubonye ibimenyetso by'ibihe bigaragara yuko bita Moses Basena bishoboka. Reka duhere ko bita Steven Mukwara, uyu ngo akaba ari top scorer mu gihugu cya Uganda, yarangije afite ibitego 12, akaba ari intizanyo ya Vipers, akaba ari umukinnyi wa Vipers, ari kubona ko atajya abona umwanya ubanza mu ino equipe. Navuga yuko afite byinshi atekereza, afite byinshi ashaka. Uwo bita
Moses Basena akaba ari umutoza w'umugande baziranye umuzi, akaba ari amakuru avuga yuko uno Steven Mukwara ari kubaca miliyoni 20 ku mwaka kugira ngo aze gusinya ikipe ya Sunrise. Akaba n'ikindi kibazo cy'uko n'umukinnyi ashobora kuba hari amakipe menshi yagiye abona yaba muri Ethiopia yaba mu gihugu cya Afrika y'Epfo, ariko ubona yuko nayo kuba yagiyeyo bigoranye, ahubwo akaba yaragiranye ibiganiro n'uwo bita Moses Basena mubwira yuko ku itariki ya mbere z'ukwa munani ubwo indege zabo zitangiye kuva mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'izigaruka mu gihugu cy'u Rwanda, uwo bita Steven Mukwara ashobora kuba yaza muri gerageza ndetse no kuba yakumvikana n'ikipe ya Sunrise. Si uyu mwataka wenyine ikipe ya Sunrise iri kuvugwamo, ahubwo ari kuvugwa n'amakuru ya Jules Ulimwengu. Wakibaza uti amakuru ya Jules Ulimwengu agarutse gute muri ikipe ya Sunrise? Jules Ulimwengu ni umukinnyi w'umurundi wakina ikipe ya Sunrise, aza kwivamo ajya muri ikipe ya Rayon Sport. Ubona yuko mu karere ka Nyagatare aho bakizina rikomeye cyane, biza kurangira ikipe ya Sunrise imugurishije muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu mukinnyi rero agezeyo haje kuvuga ikibazo cy'ibyangombwa, birangira abantu bafite ibyangombwa bari bashatse nabaka ibishugurikano byo gukina ari abanyarwanda biza gusubirwamo, birangira abuze ibyangombwa byo kuba yakina shampiyona ya 2019-2020, byaje kurangira yerekeza mu gihugu cy'u Burundi iwabo, aho yavuye bivuga ko agiye mu gihugu cy'Ubushinwa gukora test. Ibi ngibi yaba ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport yaba abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, abantu bakurikirana hafi amakuru ya Rayon Sport bavuga ko uwo bita Jules Ulimwengu yagiye mu gihugu cy'Ubushinwa we n'uwo bita Sarpong Mike akaza kuvuga ikibazo cyuko isaduka indwara coronavirus, shampiyona igahagarara, bigatuma uwo bita Jules Ulimwengu na Mike Sarpong bagaruka mu Rwanda, bagaruka mu gihugu cy'u Burundi, undi agaruka mu Rwanda, ariko benshi batega bavuga yuko atari ko byagenze. Bivuga yuko bita Jules Ulimwengu atigeze ava mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo ariho yari yibereye, ahubwo Rayon Sport kugira ngo igabanye igitutu no kwibaza ku bintu byinshi bakavuga ko bamwereze mu gihugu cy'Ubushinwa gukora test, ariko abantu benshi bakurikirana amakuru hafi bavuga ko uyu bita Jules Ulimwengu nta hantu yigeze ajya. Birashoboka rero nk'ikipe yanyuzemo muri ekipe ya Sunrise, avuga yuko ashobora kuba yaza akasinyira umwaka umwe akongera akigaragaza, akareba ko yabona ekipe ikomeye. Ibi ngibi n'ibyo muravanga kugira ngo usimbuke cyane, iyo ugiye gusimbuka cyane ugaruka inyuma, nabako yaba agarutse inyuma kugira ngo yongere kuri ibiye nk'ibyo yakoreye ubwo yatakanaga no bita Bob wa Samson. Jules Ulimwengu biravuga ko ikipe ya Sunrise ishobora kuba yamuha miliyoni 3 zo kugira ngo agaruke mu Burundi yitegure, hanyuma imipaka niba yifungura azahita agaruka mu Rwanda azakine nk'umunyamahanga kandi byemewe n'amategeko. Ubwo biramutse bigenze uko ikipe ya Sunrise ikaba ifite bano bataka, sinzi ko ikibazo cya Bob wa Samson wa mugani uwo bita Moses Basena atabagikemuye. Waze kugira Steven Mukwara top scorer muri Uganda, ukagira na Jules Ulimwengu wabaye top scorer w'umwaka ushize, abantu benshi barabyibuka baramuzi ibyo yagiye akora muri Rayon Sport ndetse no mu ikipe ya Sunrise. Nibyo nyibyo rero bigenda bivuga, kadutegereze turebe niba iyi attack yo bita Moses Basena azayubaka, yaba ari na ekipe ikomeye. Mpamya ko yaba ari mu makipe yo mu ntara akomeye, yanahangana no mu makipe yo mu mujyi wa Kigali, kandi byagiye bigaragara ko bishoboka ko yagiye itsinda ikipe ya AS Kigali kaza gutsinda ekipe ya Rayon Sport, kandi ubona ko yihanangirije mu rugo ndetse no hanze. Ni byinshi byo kwitega kuri kino kiragano cyo bita Moses Basena. Oya mama tobo asili nambie lini tobo asili Samare. Iracyari TV 29 ni Ishimwe Olivier Ba, tugerekeye muri ekipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Gasogi United. Ingi ni episode ni pre-season ni buri kimwe cyose ubona yuko nabako namwe mu makuru yigaragaje muri kuno kwezi, ndetse ashobora no kuba yakomeza amano mezi atambutse. Nyuma yo kugurana abatoza bakaza kuba banahana abakinnyi nabo kuri ekipe ya Rayon Sport, yaje kubigura abakinnyi muri ekipe ya Gasogi United y'abakwizera Olivier ndetse na Manase Mutatu. Ubu ngubu igikurikiyeho ni impundu yawe bita Bola Robota Emmanuel. Muri gitondo nibwo umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport wabita Sadat Munyakazi yabyutse yandika kuri Twitter yiwe avuga ko wabita Bola Robota ari umukinnyi w'ikipe ya Maniema mu gihugu cya Kongo, atari umukinnyi w'ikipe ya Gasogi United. Avuga ko ikipe ya Rayon Sport niramuka ishatse kumugura izavugana n'ubuyobozi bwa ekipe ya Maniema FC, baba aribwo bazaba basaba aho bita Bola Robota kuko ari bamufiteho uburenganzira. Ibi ngibi iyo bikurikiranye ukamenya ukanibaza kubyo uwo bita Kenisi cyase umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United yagiye atangaza mu minsi itambutse, uhita yibaza ko cyasukamana ko birimo urujijo.
Muri iki gitondo kandi mu kiganiro uwo bita Kenisi yajyanye n'igitangazamakuru Studio mu kiganiro City Sport akaba yatangaje ko bita Bola Lobota ari intizanyo y'ikipe ya Maniema muri ekipe ya Gasogi United. Bivuze yuko ekipe ya Maniema yatije Bola Lobota muri ekipe ya Gasogi United mu gihe kingana n'umwaka. Uyu mwaka w'imikino ugiye kuza nurangira, ekipe ya Gasogi United yemerewe kuba yasubizaho bita Bola Lobota muri ekipe ya Maniema, cyangwa se bakaba bakongera kumutira cyangwa se bakaba banamugura. Ariko amasezerano y'intizanyo ekipe ya Gasogi United ikaba yafite hagati yayo ndetse na ekipe ya Rayon Sport. Ngo rero wakibaza uti ninde wigiza nkana? Ni Kakoza Nkuriza Charles, ni Munyakazi Sadat? Ese abagabo twagiye tubona bajya impaka ni ku mpera z'umunsi cyangwa se ku mugoroba tukabasanga bicaye ahantu bari kwirira inkoko? Niba ari ibintu badukina cyangwa se ari ibintu baba bazi, ahubwo bagasanga no gukuza public? Ni byinshi byo kwitega, ni byinshi byo kuba twakurikirana. We kora subscribe kugira ngo azagira inkuru nimwe gucika. Yari Ishimwe Olivier Ba, ni BATV 29. Hasta la vista, Imana ibarebe icyoroshye. How so beautiful Hasako Famai. He wakes up in the morning, the whole day is planting or planting. Nashangwe kwa moyo. Oh, village ikawa fire mama.